Mu gihe byamaze kumenyekana yuko tariki 18 z'uku kwezi kwa gatatu 2025 hagomba kuba ibiganiro hagati y'intumwa za M23 n'intumwa za leta y'Kinshasa, ubu noneho urugamba rwongeye kuba imberenge, ibisasu byongeye gusukwa mu bice bigiye bitandukanye, amabombe yongeye kumvikana mu misozi igiye itandukanye. Kuri ubu ngubu urugamba rwongeye kumvikana muri teritwari ya Masisi, aho ingabo za Kongo FARDC zikomeje kurasana na M23. Amakuru aturuka muri teritwari ya Masisi aravuga ko ingabo za Kongo FARDC, Wazalendo n'abandi bafatanyabikorwa bazo barimo gukoresha indege, barimo gukoresha ibisasu bashaka kureba ukuntu bakigiza inyuma inyeshyamba z'umutwe wa M23. Gusa hari n'andi makuru aturuka muri teritwari ya Warikare avuga ko ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo FARDC n'abandi bafatanyabikorwa bazo barimo gushakisha ikintu cyose cyatuma inyeshyamba za M23 zidafata ikibuga cy'indege cya Pinga, dore ko M23 imaze iminsi irimo kurwana umihenerezo, irimo kurwana inkundura, ishakisha ikintu cyose cyayifasha kwinjira ahangaha. Ni nako kandi ingabo za leta zatangiye kwegeranya ibisasu, zatangiye kwegeranya ibikoresho kugira ngo zirebe ukuntu zafata imisozi irimo Nyabyondo, imisozi irimo Gasheberi, Rushe ndetse n'ahandi. Bivugwa ko Perezida Felix Antoine Tshisekedi yamaze gutegura ikintu gikomeye cyane, nyuma y'uko amakuru avuga ko ingabo za SADC zari ziri ku butaka bwa leta y'Kinshasa zitazongera kuhagaruka, zigiye guhagarika ubutumwa zari zirimo bwa Sami DRC. Murabizi ko inama yateranye, inama idasanzwe y'abakuru b'ibihugu bagize umuryango wa SADC yateranye kuwa kane, yashyize ubutumwa bw'ingabo z'uyu muryango zimazemo igihe muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ivuga ko zigiye guhagarara. Ingabo za SADC zo mu bihugu birimo Afurika y'Epfo, Malawi, Tanzania bari mu burasirazuba bwa RDC kuva ku itariki 15 z'ukwezi kwa 12 2023, aho Afurika y'Epfo ari cyo gihugu cyabanje kohereza ingabo muri ubu butumwa. Umwanzuro wa 10 w'inama y'abakuru b'ibihugu bigize uriya muryango yabereye i Harare muri Zimbabwe, ivuga ko iyi nama yasheshe ubutumwa bwa Sami DRC, inategeka itangira ry'icyiciro cyo gucyura ingabo za Sami DRC ziri muri ubu butumwa. SADC igiye gucyura ingabo zayo mu gihe kuva muri Mutarama ubwo M23 yigaruraga umujyi wa Goma, yazigoteye ku butaka bwa Kongo, ibyatumye zongera gusubira gufasha FARDC ku rugamba. Iyi mirwano y'Igoma kandi yiciwemo ingabo za SADC ziganjemo izo muri Afurika y'Epfo. Itangazo ry'uyu muryango rivuga ko guhagarika ubutumwa bigiye gufasha ingabo za SADC gukomeza kwicyurira abasirikare babo umunsi ku munsi, ndetse bikaba bigiye no gushyira ku iherezo itegeko ryari rimaze iminsi rishyizwe ahagaragara na Perezida Felix Antoine Tshisekedi. Kuri ubu ngubu amakuru akomeje kugenda agarukaho n'abatari bakeya, ni abajenerali 5 ba FARDC barimo abimuje mu Burayi bakurikiranweho guhunga urugamba muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Abajenerali 5 mu gisirikare n'igipolisi batangiye gukurikiranwa, batangiye kuburanishwa n'ingabo z'iki gihugu, bakurikiranweho ibyaha birimo gutoroka igisirikare bagahunga urugamba, by'umwihariko ingabo z'iki gihugu zihanganyemo n'umutwe wa M23. Iyi ntambara ikomeje gukurura ibyago u Rwanda, ikomeje gutuma u Rwanda rufatirwa ibihano. Nyamara nubwo u Rwanda rurimo gufatirwa ibihano, amakuru arimo araturuka mu nzego z'umutekano nuko u Rwanda rwashyize ingamba z'ubwirinzi ku mupaka uhuza igihugu cy'u Rwanda ndetse na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, mu rwego rwo kwitegura ko isaha ku isaha leta y'Kinshasa yakora ikosa ikagaba ibitero bikomeye cyane ku butaka bw'u Rwanda.